Stari moj, kako mi se piše. I meni, znači eksplodirat ću. Pa dobro, gdje je ta mrtva apoteka? Tu nije. Ni tu nije. Ajmo se popišat na ovo strašivo. Dobro, pa kak si ti mislil da mu apoteku našli v šumi? A šta si ti sad nervozan toliko? A kakav bi ti bil da ti se žena krene kladit na prvu talijansku ligu? I to na jebeni Lazio. To sam ja, Batman! Grrrr. Usto ti ga metne. Ajde ti, Batmane, makni nam se s puta, friend mi je takvim problemima da... Ma radije bi imao rak pluća nego trpio ta sranja. Žena mi se kladi na Lazio. Lazio. Sad me slušaj, momak. Ispričat ću ti priču. Bilo je to na obiteljskoj večeri. Kod njezinih. Ja vam kažem, danas treba klat na Lazio. Da vam je dobra, Ivice. Šta je tu smiješno? Mi smo već uplatili 10 eura. Pa to možda i nije loša ideja. Ha, nije loša, nego užasna. Pa majke mi, cijela tvoja familija mozgove veličine muda. I onda se Katica naljutila i pobegla susjedi. Đurek, odi se upoznat. Ovo ti je maminjova mama, Lucija. Jel stavio na Lazio na kraju? Evo još pacijenata. Ma nabijem ja i vas i Lazio. Jebo vas Lazio da vas jebo. I šta da ja radim sa njim? A pusti ga. To ću ti ja svoju karticu za klađenje. Ima za njoj 15 eura. Nisam znao da ste u takvim govnima. Ja sam se jedanput kladio na Lazio za 3 eura. Nikad više u životu ta 3 eura nisam vidio. Jebo me Lazio, mrtva Italija. Ma jebeš sad to. Nas dvojica imam probleme s prostatom, a ne moramo pronaći apoteku. Majke mi, ako moja uplati taj listić, a ja negdje ne najdem prostamol, točno bi mi se popišal u usta. Znam ja gdje je. Odvešću vas. A vidi apoteke, pa nema prostamola našli do prijek sutra. Znam ti ja gdje to stoji. 20 eura. Ma, ukrašt ćemo ga. Hajde, živjeli. Lagala je grane, da voli kuhane banane. Kuhane banane. Idem u rikvrc. Gle budale. Vedrane, koji ti je kurac? Joj, kako da sam se gemišta nalejal. Pa dobro jutro, hoćeš vode seljačno? A? 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 Šta je ovo? Izgledam ko da sam Bane Bojanić. Osjećam se ko pastuh. Kakav je to prostamol, majke ti? Upozorenje. Ovo nije prostamol, već prostanov. Promijenit će vam izgled i uzrokovati povećanu energičnost. Ha, kaže mi da uđem na vatamo, čekam te ja! Šta? Eno, kladare. Moramo biti tam za 10 minuta. Al kak? Da tebi nešto pivoljub možda? Brat? Ili možeš dat njegov broj? Mogu, nema problema. Zašto? Pali in vivo. Hojneke. Prazan. Ide pivoljub, kako nam sve popil. Dajte pivo iz Eurospina. Zvali vrata, krkane! Jeftina piva!
Ako staviš na Lazio, vratit će ti se trostruko. Ne slušaj ga! Maminjo, kanije se! Jebem ja tebi Lazio i Serie A! Slušaj, mala. Daću ti 20 eura, samo stavi na Lazio! Tiš se derat na mene. Moj jaja. Katica, nisi valjda već stavila? Kladiš se na njih, oni izgube, staviš na druge, oni pobjede. Stvarno? Misliš? Znam. Vjerovat ću ti na riječ, čurek. Od sad se kladim samo na drugu bosansku. Napokon se opametila. Falim te Bože. Ljudi, ovo treba proslavit. Pušćaj in vivo! Penjte se gore. Jeste spremni? Nema još ni 20 leta, već je postala meta. Gradskih mangupa, kakva šteta. Nije sa ovoga sveta, u stiklama visokim šeta, po muškim srcima, kakva šteta. Pod njenim nogama je grad. Obezbeđeno dobro zna, čega isti da egzista, jer ono me provoza. On je uvek vozi kući, dok polako sviće dan. Zbog nje opet će se tući, momci nisu plava. Ja i dalje ne umem, Tebi dolim. i ne mogu da prestanem, još uvijek te volim. Nema još ni 20 leta, već je postala meta. Gradskih mangupa. Kakva šteta, nema, nije sa ovoga sveta, u stiklama visokim šeta, po muškim srcima, kakva šteta. Ona živi za slobodu, koji čeluje u rodu, vino pije kao vodu, ko spašaj za gospodu. Školuje kafanu, menjala prerano, hele dane s takom anđela sa brakom. Živi svoj život ko poslednji dan. Nema još ni 20 leta, već je postala meta, gradskih mangupa, kakva šteta. Ček, moram iz početka, bumo drugi put, ajde drugi put. Malo prejako. Ajde. Moj jaja. Zakaj si stavio moja jaja? Isiste. Pod njenim nogama je grad. Jala boba. Pod njenim nogama je grad.